I pozdrav ljudi, ovo je nova epizoda Montenegro tutoriala, s vama je Daka Games. I danas ću vam pokazati kako da zamijenite oblik trepćućeg kursora, odnosno ove strelice ili ti miša. Pa krenimo, kako već ko zove. Idete na Control Panel, idete Start menu, Control Panel. Onda ovdje se čitaju neka podešavanja, ovdje ukucate ovo Search, ukucate mouse. Evo izađe mouse. Pošto sam ja na laptop, pa to nije bitno, sad ide pointer. Ovdje imate neke. Idete browse. I ovdje imate mnogo drugih. Meni sada nije učitala slika, ali će s vama učitat. Nešto mi je zakočilo, evo izaberete na primjer. Evo ova. Evo vatrna Opel. I evo je tu. Sada, nema snite Apple. Ovdje. I okej. I zamijenili ste sada oblik i sada ste promijenili ste oblik strelice, ovdje ste promijenili boju, to je u suštini isto. I ljudi, to je bilo sve za ovaj klip. Toliko od Montenegro tutoriala za danas. Nastavite da nas pratite, vidimo se vrlo uskoro. I ne zaboravite da lajkujete našu Facebook stranicu. I pozdrav, ćao!